Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa akatuwaire obulamu era akatuwaire okumutegeera. Ndizaaku okusaba ebyengera n'emirembe bireri wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakola omulimu ogw'amaani, yasomesa obusiraamu buno bwatuuka buli wantu wona wona. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasule mu musera era n'abo bona bona bakola omulimu ogwo n'aba n'agutambuliraku okuba nga bakagukola. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule mu birungi byereere. Baidu ba Allah, olunaku luno olwaleero ndidye nga nenda twaiduka neyo hadisi ndala mu hadisi eningi edowekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama atukoba kullu mri'in fi dhilli sadakatihi hatta yuqda baina al-ibad. Nabbi sallallahu alayhi wasallama atukoba nti buli muntu yena olunaku olw'enkomerero ly'okuba oluzibu nga lutuuse, emirerembe gijja kuba mibitirivu, obuzibu bujja kuba bw'amaani, mu bimu ku bintu omuntu byasobola okufunamu oba byajja okufunamu ku lunaku olw'enkomerero, ng'abantu baviire mu ntaana, omwana ali kulumukalataawe, omukyala ali kulumukaiba, wazirambya kika ntono wa kika kyange oba wa luganda lwange. Allah nga watukoba nti yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Ebyo byona byona nga biriwo, enduba ejja kubanga eyika. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyisa enduba ebenga okuva ku mitwe gyaife okutuuka enduba weeri nga kigero kya mayiro ndala yonka. Abantu babenga omusana gubookya, babenga batuyana, babenga bafuna obuzibu. Aye Nabbi sallallahu alayhi wasallam atukoba nti ayo omuntu atajja kufuna buzibu n'oyo omuntu ayida okubanga ng'abaire ku nsi kuno nga asaddaaka awaayo mu ngira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi kyatukoba nti kullu mri'in fi dhilli sadakatihi, buli muntu yena yawangayo saddaaka yasaddaakanga ajja kuba mu kisiikirize. Allah ajja kukola sadaka gye wasaddaakanga kifuuka ekisiikirize. Saddaaka gye wasaddaakanga ekisiikirize ekyo kibenga kikusiikiriza omusana okuba nga tikikola ki, omusana okuba nga tigukwokya. Kwegamba ebenga eringa umbrella nti etangira omusana gulo okuba nga gukola ki, omusana okuba nga gukwokya. Olw'obuzibu obujja okubaawo, abantu bajja kuba mu mbeera ya kutuyana, bajja kuba mu mbeera enzibu ekiyinza okukutaasa, mu bimu ebiyinza okukutaasa n'okuba nti owaayo fi sabilillah osaddaaka mu ngera ya Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera yejja kubaawo okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwaliramula nti ono ajje mu jana, lwaliramula nti ono ajje mu ki, ajje mu muliro waliyadhu billahi min dhalika. So mbakubiriza abooluganda nti okusaddaaka tebakola nti abalina sente eningi n'abasaddaaka. Okusaddaaka ni bw'oba n'ekikumi n'osaddaaka ku 5, ni bw'oba n'olukumi n'osaddaaka ku 2, ebya 2 by'owaireyo ebyo weteekereteekere ekisiikirize ekinaakusiikiriza ku lunaku olwaki, ku lunaku olw'enkomerero. Era kyova obona nti abantu omuntu bw'oba nti okufa kutuuse ng'omuntu mwonoonefu alajana yatuuka n'okuba nti lawula akhartani ila ajalin karib, ayi Allah nkusaba onindirizeeyo ku akaseera katono, ndireyo ku akaseera katono, fa asaddaka kyensookeraku. Abamanyi ba mufassirina abatukoba abandi mbenga mpaayo saddaaka. Omuntu ono takoba nti mbenga nsaala, takoba nti mbenga nsoma Kurani, takoba nti oba mbenga nsiiba oba mbenga nkola hijja. Ayi kyasookeraku akoba nti fa asaddaka, mbenga mpaayo kuki, nsaddaaka mu ngira yaani, mu ngira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Olina mbooli yoba osaddaake, olina lyenvu lyoba osaddaake, olina sente doba osaddaake, olina ngoye doba osikolesi doba osaddaake. Kyolina kyona kyona kyoba oba owaayo okweteekerateekera ekisiikirize. Allah akuteerewo ekisiikirize ku lunaku olwaki, ku lunaku olw'enkomerero. So mbakubiriza nti banange butazibanga nga tosaddaaseeku.
Abu Marthad radiyallahu anhu yakoba nti nze olunaku tilwambitangaku nga buli lunaku luca mba nina okubaku nikyensaddaaka mu njira yaani mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala nga nibwe kyetaagisa kugula kagaati mugaati gwa nusu 5 oba ka nusu 2 oba kabalagala nga akagula yakawaayo kuki yakawaayo fi sabilillah olwokuba nti ategeera hadisi ey'ekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mbakubiriza tube mu bantu abasaddaaka, mbakubiriza tube mu bantu abawaayo mu ngeri ya Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okuba nga tufuna okusiikirizibwa ku lunaku olwaki ku lunaku olw'enkomerero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.